situation is 6:45 a.m. Gari khara bol pa bhai traffic pal na yahan ki wo koi ma The Deputy Chief Minister Popular Government Noya Tazin Cycle Nipi Honjong Daylo Vasanin Bazara Juklom Ho Makain in Relia Kiboden Amalim Jong Akihalin Kiting Daylo Nakipongin Kitabong Mipi Lamkai Katia Mipi na Daylo la Ipia Bona Laidu Hang Galatur Hizanum Galaturuma Atia Mountain Sena in the low tam taki halka Kiting Galmi Ho the Kiho loading Galmi Ho to relation with that ball to loading. Iho solution taka koiman to say loading the MLA ho CCSO ho su ho kiho na na iba la amahon kiho na juilo wa amho ate ma chapta wa achon jivin nen cha MLA ama daylo na ni ti kizo na kinejin ting la lim long ha na kineye hitabong nam sunga lam kai kanin namipi te daylo na abori mong sidun ta nang kan hivin a hi thela manjong kige khantin hitabong ho hi reserve withdraw kit holding in kimale san akin ipitem kana itia daylo ba sana kizo na kin ha manjong sa man ne no kunung le bui Not down! Hey! Not down! Oi, Mother Truth! Go back to the letter, come again, Mother Truth!